pen vumua taradak PMGSY atowar kaselam kasa oyajok raratum kaningri. Wirwar ahabar jor teron pen menterang araratum lunsing teron aphan kacoro. Corona akisopen puthot Karbi Anglong pen inodapran kedam thu. Karong Filiprantam berta long pen Nelisami Juli BP nonarjoik tha berta ton pen. Dibhualongta Bharatiya Janata Party asong pen Charipondo. Bangso penajok Karbi Anglong angkang arlo alongta ato ano arong setami PMGSY pen penang an towar selam pondo. Bonta kontraktor atum ki ongdung PMGSY atowar kaselam pami wang vedera jok chiklo joni jon thompen hingnu etla posonsi ke theklong ki o. Lasonsi West Karbi Anglong District Bithungreng Thama constituency arlo Sitolijan pen Vumua taradak araratum Mesen pen kaseleng jiaphan PMGSY atowar selam pondo. Bonta kaselam ponasai kamara ong lapen kang arong ajoini towara taksi bapso arong anta wangtu seran pinlo. Lanchota kalilang towar kaselam pangdet pen chiklo jonan bakpensi towar che tharlaplo. PWD pen tarpang thegalong ke tokona tengke labang so towar inu dilip terang babang pupensi sai klempondo. Bonta hadagara ratum pen kapajinia tengke inut bajong tiso babang pupensi sai ke klempon pusi akor pipon. Labang so towar arta kawe pen kahinolat ke kontraktor pen ki ongdung akile ale kache palong ponjia phansi ke klempon tahailo pusi haladak malamara ratum akoi pipon. Pinpur me PMGSY lake Government of India pensi rongso rongbal atowar sodoan pathim jotsi towar pialong kapache tognun thaijia phanlo. Labang so skin ke klem anta ke misenang jia phanpura India sarkar atum National Quality Monitoring lapen ke State Quality Monitoring atum si towar ke me lapen kahino phuthak langchari bomlo. Lasimbang khume me alama bangki Sitolijan pen Vumua tar kachelenga towar ketang pen Chiklo ejonang bong kache tharlap lapen towar pikimi athak bapso kilir arong wang set ki koson a report si PMGSY State Quality Monitoring asai phu ahin pen kilo pon luni lake pini kamunthi ponangji alamlo. Lasilabang so towar kaselam kasa oi hektik pu raratum akoi kipialong KAAC PWD asai kamahin pen puthot langdun thusi bang so towar selam pipon thuasonte misenji. News Desk Report, Karbi Anglong Live. Towar ki selam tongte aprang rat ka cheleng ki joy ki jia phanpura virwar hawar rong khelan pen muka song ke dama towarada jor teron pen menterang arong angbong atowar sangtia du ke tho. Number grip ho Mahamaya constituency ka parlo virwar hawar rong khelan pen muka song ke dam atowarada jor teron pen menterang arong angbong kilometer pho susi atowar raja lunsing teron methang jungjung ahin pen towar ka selam pia phuthak ha dagara ratum ningkang samte paklangsi kachoro pajir pon. Kita mesti fan alang lita bor itu lam ko se juneri lo la pena prang sarkar tung la aneli tum fan alang li jongjung pena son ke nang pipe congress ho ke SSC ho nang pire phar ke non BJP pen papleng no sonte me parpo pulun nal Pinpur me bangso towar kahinwalam karjulong pen kedamtang wasik ni phahini ani lunsing teron adimalong an palidamsi towar kasalam asai papangching phitlo. Turan thang jungjung pen na pi la so penal tum kupi nang thak la to harang pi ala aputhak itu memang tha bang misen lo ko ane kongres aprang ofisia sarkar pustami bang nang lang le sala so pen ta kola nang kongres nang le lo kongres sarkar nang le ajak tak lang kle ke la nam BJP la non itu ma lunsing teron em thurun pen ke non ali nang pilo angke ko du ko bita non misen lo jo asia non la virwar na lang so ali ki purian mang ke rong phone dolo na pende non la sara kidang ke bang na hubida po kilometer kan bag do kilometer thero bag do kok to bon Kahungri damahut lunsing teron kaning jete kanga tengke bangso towar lake non barla porahut tong sekot pen
kachelengki joy kejia phanchot athema bangso towara phan CEM kapin khara tengpen kilometer troxy apartment black topping scheme dengpon tanglo lasi bangso a scheme nangle liaprang kedam kebang joy ki nangjia phansi sangtia duk thoglo pusi em dunsing teron pen ningje dekang dong muka pen semsing ingti karbing long lai tangte normalso dihina mophan birtang to marisana dihin mo phipothot birtar juthoilana chennai pen kewang langhin beltola rosor sanjoy khaklari corona ke sopen apran kidam karbi anglong pen non an banghinia bang photum corona ke sopen apran dam tanglo corona ke so joini pen karbi anglong district pen ta banghinia bang photum apran dam tanglo karbi anglong lapen west karbi anglong pangrum pet bang pharo isira thongke batuma phan corona ke so ki una porahut karbi anglong aphan kopai kelang no son nandoko lake kedamtang wosik ni final cap ani bokolia sunpura arong amikar arun kakuti corona ke soben aprandam joapi puthot wosik ni phai kretroxy ani karbi anglong pen inoda bangpu corona ke soben aprandam thulilo apran kedam joy abang phuke langhin beltola arong athor sonjoy khaglari arta ninkan inkora isi pusi pangthekpon kachini donatengke apran kedam joy sonjoy khaglari alangli kedamtang wosik ni phai kretrok ani Chennai pen Guwahati an roda hempensi nang palilo laso phi ajo porphai nerke rajiti malom parokha along sarlang enderapi alang liphan bokolia sunpura high school facility quarantine abohalong si biponlo setame sarlang ke ana porahut alangli a ok apran kimi ue chethanlo halabangso aningbe abangke bor a quarantine aboha along pangthangsi puthot adap mate wosik ne phai kretroxy arnia bangke alangli achethe kachien kisum krongan jok tongsekot pen dipu medical college old block covid-19 isolation waralong sekelang phan ponlo bonta ajo porphai sir kep malom kopai kelang no pena jok sonjoy khaglari aprandam juilo pini ar dilia por malom okran kelang IM khonsing rongpila pen district administration natum chetong dunsi sonjoy khaglari kithi arpum methang arong beltola along matsi arona tangpen piponlo আজি সঞ্জয় খাকলাৰী তেখেতক মানে কোভিডে আক্ৰান্ত হৈছিলে তেখেতৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী চেন্নাইৰ পৰা তেখেত অহা বুলি আমি গম পাওঁ ফ্লাইটত তাৰপিছতে আহি পাৰুখোৱা স্বাব চেণ্টাৰত তেখেতক স্বাব লোৱা হয় স্বাব চেণ্টাৰতো মানে তেখেতে আমাৰ মেডিকেল ষ্টাফক অলপ আপত্তি দৰ্শাইছিলে যে মোৰ হেল্থটো ইমান ঠিক নহয় বুলি তাৰপৰাই মানে মেডিকেল ষ্টাফে ডিফু হেডকোৱাৰ্টাৰলৈ ফোন কৰিছিলে আৰু যিহেতু তেখেতক মানে লুকাচেন এই সোণপুৰা হাইস্কুল বকলীয়া তাত মানে লৈ যোৱাৰ কোৱাৰেণ্টাইন ব্যৱস্থা যিটো আছিলে সেইকাৰণে তাত ডক্টৰকো এই আমাৰ স্বাব চেণ্টাৰৰ ডক্টৰসকলে যোগাযোগ কৰিছিলে তো তাত স্বাব লোৱাৰ পিছত আমি যেতিয়া বকলীয়া কোৱাৰেণ্টাইনত লৈ গ'লোঁ তাত ডক্টৰে তেখেতৰ হেল্থ চেকআপ কৰি গম পালে যে তেখেতে প্ৰব্লেম আছে কিবা ডাউট আছে চিম্পটমেটিক বহুতো দেখিছে ডক্টৰে সেইকাৰণে 108ত মানে আমাৰ মেডিকেল ষ্টাফ দি লগে লগে ডিফুত পঠিয়াই দিলে ডিফু পঠিয়াই দিয়াৰ পিছত তেখেতক আমি হস্পিটেলত এডমিট কৰালোঁ কিন্তু হস্পিটেল যিটো কোভিড হস্পিটেল মিনছ কোভিড কেয়াৰ ইউনিট যিটো ডিফু অল্ড ব্লক ডিফু মেডিকেল কলেজ তাত মানে ৰেড জ'ন আৰু য়েল্ল' জ'ন এণ্ড গ্ৰীণ জ'ন আছে কিন্তু তেখেতক যেহেতু চিম্পটমেটিক দেখা পাইছে ডক্টৰে তেখেতক য়েল্ল' জ'নত ৰাখি দিলে মানে তাত ইতিমধ্যে যিসকল ৰিজাল্ট পায় পজিটিভ পায় যিসকল তাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে Roda hempen inut corona ke so kelong abang thu kosong siki bang unlo lapen
airport along sat lang kelang ahut lang pamika kedet ma mate kelang tong kapang kreloma pusi ke ongdum araratum karju pado itu মা বাপেকে মানে ৰাতিপুৱা গৈছিলে বুকলে নাপালে ল'ৰাটো দেখা দেখি কৰিব নোৱাৰে তাৰপিছত সম্ভৱ মানে এই অলপ এমাৰ্জেঞ্চি মানে 108 লগত ডিপুট নিছে হয় নি পেলাই মানে ডিপুট চিভিলত মানে এইটো ৰাখিছে ৰাখাৰ পিছত মানে তাতে News X report Karbi Anglong live NH36 atwarpi Mahamaya along ihum sangkar thanga truck kachingkoya jok katewar abang pen handyman atum arengiso Dokmoka police station kaparlo NH36 Mahamaya along todabada bapor malom ihum sangkar thanga truck ahiring tangrak pen kachingkoy Kachini donatengke Guwahati pen Manipur along ria sangkar thang ponbom ihum NL01AA 2567 atrak Mahamaya chingden chedalong humni lang okar thang ponat tata mobile gari aphan kapatonga hutsi atrak ta adimalong amat chepharle phidlo Kithek dunglong ararutum kapachinia tengke bangso atrak kachingkoy hut katewara bangpen handyman bang hinita arengahu solo pusi pachini ফাঁচি আছিলে যে তাৰপৰা হাত চাত ভাঙি গ'ল বোলে কেনেকৈ হৈছে এক্সিডেণ্টটো কিবা গম পায় এক্সিডেণ্টটো বোলে মইতো এনে দেখাও নাই মাছৰ গাড়ী আহিছিলে দুটা টাটা মোবাইলৰ এক্সিডেণ্ট কৰি সেই পাৰ্টি মাৰিছে অঁ দুটা টাটা মোবাইলকো মাৰিছে ন মানুহ মৰিছে নেকি মানুহ মৰা নাই এইখিনি কি জেগা হয় সেইটো মহামায় News X report Karbi Anglong live Pini Prime Tamba Birtake, Lapan Sikang Toniklo, Dome Thagme, Kurvang Thu.